Apabila bang pian hendaklah kasbeleki, masalah bang jujuran jangan terlalu larang, lain nak memintai. Bila terlalu larang lalakian kadeweni, timbul sampai katuha pian kadebeleki. Laberem apem buruk ujung orang tak duduki. Kan sekalinya bang dulai bang sudah cincin ada di tangan, istilah bang kata berarti sudah bertunangan. Namun belum beleki, istilah tuh bang kata masih nang jenur kuning, belum melangkung di halaman. Jadi nang kada papa bilanya di tikung ikam. Sang penerang dunia dan sejagat raya. Subhanahu bada min tal'atihi wal laylu taza min wafaratihi. Subhanahu bada min tal'atihi والليل تجاب وقراته فقالوا الصلاة فقلوا ولا وغدا صبونا إلى الذي وغدا صبونا الصبح بدا من طلعته والليل تزى بوفرته فقالوا الصلاة فضلا وعلا وهدى صبونا إلى الذي وغدا صبونا إلى الذي aku tak mampu menahan rinduku, siang malamku terbayang nabiku. Sebagai umatmu panggil namaku dalam syafaatmu. As-subhu bada min tal'atihi wal laylu taza min waqratihi. As-subhu bada والليل تزى من وطراته فقالوا الصلاة فتلاوى على وهدى سبل من إلى
sampaikan salawat salam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya wasi'al karami Nabi Muhammad Nabi akhir zaman rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya wahai kaum muslimin muslimat sampaikan salawat salam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya wasi'al karami duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding di pelaminan bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding bersandang gurau duhai senangnya pengantin baru kawin duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru oh tinggalkanlah masa remajamu peganglah amanah dari Tuhanmu tinggalkanlah masa remajamu peganglah amanah dari Tuhanmu agar menuju hidup bahagia rukun dan aman damai sentosa
bagaikan bidadari, tuhai senangnya menjadi pengantin baru. Di saat kau berbulan madu, ingatlah di masa depanmu. Di saat kau berbulan madu, ingatlah di masa depanmu, agar engkau tak akan kecewa kelak di hari tuamu bahagia. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. tuhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Hai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Allahumma sholli sholatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasul ya Rasulallah. Ilahi Rabbi ya Rasulallah. Nyaman-nyaman makan semangka, apabila hendak banyak datangi akan negara. Assalamualaikum, kami mengucap salam.
Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada bapak ibu ini seberataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan, baik laki-laki atau nang bebinian atau nang beduduk atau lagi makan. Lalu tak lupa kami nang pemula ada mengucap salam, jadi nang lawan pian ini sabarataan nang Tuhan nang anum atau kakanakan. Jadi bang kami tadi mengucap salam, jadi salam nang kami hari ini dijawab akan. Jadi menjawab salam kita sabarataan, baik nang pian berdiri atau nang lagi makan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban, jadi sekali lagi ulun membuliki akan. Apabila nang menjawab kada usah sampian kaina kenyanya ringan, cukup di dalam hati asal menjawab akan. Lalu bang kami hendak membuliki akan, kaina salam kami baik buai dijawab akan. Lalu nang pemula ulun nani membuliki, assalamualaikum kami mau ucapakan. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabarataan kepada ibu-ibu atau kakanakan. Nang mana salam sudah nang menjawab pian, lalu kita berdoa dahulu sabarataan. Berkata di kita ada menjawab salam, mudahan sabarataan panjang umur sehat badan. Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, berataan salamatan lah salamatan. Sebelum kami hari ini melanjutkan, nang pertama-tama kami mau ucapkan segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabiin para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur Pak Haji Yai lawan Tuhan, karena bang di sini kita nang bertemuan liwar kasungsungan mangami rapian, maka nang mulai situ beparak sidin berjalan. Jadi nang lawan pian selamat berkenalan, lawan bebuhan kami Pak Haji Yai sarumbungan. Lalu nang tidak lupa selamat nih berjumpa kita sabarataan. Sebelum madihin lanjut ayo betapuk tangan, lah tepuk tangan. Pertama-tama pulang kami ucapkan kepada bapak ibu ini sabarataan, jadi nang pemula suatu penghormatan kepada bapak ibu di sini sabarataan. Nang wabil khususnya ini bisa satiung buhen pian tak kumpulan, kami nang tak lupa memberi penghormatan kepada buhen pian ini sabarataan. Dikira di sini ngarannya bisa satiung, bisa banduk betulisan. Sekalinya ulun salah menyembadakan nang jeles kusan hulu ini nang kacamatan. Kami nang tak lupa ini bersyukur benar pastinya nang lawan Tuhan. Selamat berjumpa kita sabarataan, ini di desa langsung hari ini bertemuan. Pasti sudah bujur karena bang berdua hari ini memadahakan. Lalu nang sebuting kami mau ucapkan kita nih berjumpa di acara pengantinan. Lalu besan pengantin ini ngaran abang Muhammad Jaini, beliau diberi ngaran kakak nih Ilisa nang ngaran bebinian.
Kita nih berjumpa di resepsi perkawinan, langsung kita berdoa pulang seberetaan. Mudahan nih acara sampai tuntung dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Lawan bapak ibu nang hanyar datangan, nang mana belum makan silahkan dulu makanan. Kawah hajapian sambil mendengarkan, jadi nang tidak lupa kami menyapa pian. Nang ada di sini pastinya seberetaan, cuman kada kawa ulun nang menyambeti hari ini tunggal ikungan. Karena pak ibu orangnya kebebenyakan, nang tidak lupa tidak nang mengurangi rasa nang hormat kami hari ini lawan pian. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan, langsung aja menyapa pulang seberetaan. Lalu terima kasih lawan pian ulun ucape, karena ni penyu is tasongsong menjulungi, cuman wadai cincin nang mulai bisukan tadi. Jadi nang lawan pian sambuting kami padehi, kami nang malam tadi cilai hanyar datangan. Dikira pukul 1 malam tadi nang datangan, sekali kami datang sudah disuruh makan. Liwar tuan rumah di sini kebebaikan, dikira kaina bulik kami pajang di bungkusakan. Ala bungkusakan lawan bapak ibu pulang seberetaan, nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Kepada kakak bungas nang tadi ujar kawan, nang babaju ungu ulun lihat beretaan. Malih ulun malihat nang ini pak ai pohon melindungi pemandangan. Kenapa ngini pohon semalam ada ditabang, habis kang melihat ada lindung bebujuran. Pinanya tuan rumah mana bang rasa sayang, kayak lawan kakak baju biru. Istilah hari ini tak ai bakal kenalan, ujar orang beheri tak kenal maka tak sayang. Madihin nang pemula kita bisa sapaan, karena hari ini kita hanya bertemuan. Lawan bebuhan kami di sini seberetaan, lalu nang sedikit kami mengenalkan. Nang ini rombongan kami paai dari negara, dari desa Baharangan, lamun kabupatennya di kota Kendangan. Jadi nang lawan pian ini seberetaan, nang ini rombongan kami banyak benar nang bujangan. Hanya nang B4 nang sudah bebinian, nang sebelah kiri atau nang sebelah kanan. Bertahan di belakang nang ini masih bujangan. Apabila nyabang di sini ada hendak belege lawan nang sarombongan. Dikira pak ibu nang ini siap aja, karena nang buhan kami sudah banyak duit tabungan. Apalagi perkasa nang ada di belakang, nang inya hari ini tuyat besar lawang hirang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, jadi nang lawan pian adakah nang di sini nang hendak belege. Cuman dilihat-lihat bertaan sudah belege, karena bangai hari nang nih hari Kamis. Istilah tuh pangkata sekolah kada liburan, berarti nang bujangnya bertaan sekolahan. Makanya toha banyak benar beenakan, tapi nang kada apa-apa. Yang penting bang di sini kita kawa berdepatan. Lalu alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan. Sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Alat tepuk tangan. Lalu tak lupa kami nang mau ucap
turunan jadi nang lalakian nang turun pamulaan lalu nang besatup satumat bemadihinan. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Madihin terjeda karena disalawatakan padahal kawah aja sambil nang bemadihin sambil besalawatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuman tuan rumah menyuruh nang bertahan hendak kami melanggar kalau pina nang nijubnya ada diberi impian maka kami bulik rencak benar nang paai singgah pastinya di lemongan istilah tobang kata tak banyak kami di jalan jadi nang lawan abang kami ramen di hadapan nang bejanggut panjang orangnya pangorihingan lain wan beduduk nang betu pihirang mulai pamulaan kada takorihing tian padahal hanya aja hari ini bertemuan lalu lawan tian kami mau ucapakan mudahan abang kami ramin beda dua sehat badan tumbuhan sampian selalu dilancarkan lalu nang tak lupa kami mendoakan pengantin paai buai sudah naik kapal laminan lalu nang tak lupa kita mau ucapakan kepada pengantin nang hanya datangan acara subuh tadi di rumah nang bernikahan lalu alhamdulillah kepada nih pengantin bersyukur nang buhan pian karena bang pengantin sudah dihalalakan apalagi malam ini pacang terasa nyaman istilah bang kata guring ampih kadinginan kami paai bujo rajin di negara kada tapi kadinginan sekali goreng di sini dingin nang bebujuran sampai kami ada kada sing mandian lalu nang tak lupa kami mau ucapakan jadi nang dimaklumi buat pian sabarataan apabila ada mencium angin nang bebau masam bebau masam lalu tak lupa kami mau ucapakan kepada bapak ibu pulang seperataan hatam puluh kita masih nang tak kumpulan alangkah nih baiknya kepada bang pengantin kita mendoakan nang pastinya paai nang sudah di palaminan jadi gasan pengantin kita mendoakan bila ulun berdoa amin akan buhan pian lalu nang tak lupa kita gasan pengantin hari ini mendoakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pengantin pian nang laki binian pian panjang umur selalu sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan segala usaha diberi keberkahan mudahan pengantin pian ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan jua nang lakiannya dikuatakan kalau mau bulan mulot nang bini betianan lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan bang pengantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tak akan terpisahkan telah terpisahkan awan jadi tak lupa madihin kami lanjut ya jadi nang ni pemula ulun hendak mau ucapi lawan tobang ibu nang pian tak kenal awak nang pina beisi nang duduk di hembin nang pian
pian besila buai kaya laki-laki. Jadi nang lawan pian sabuting ulun padahi. Apabila mangamira lampu blit dimati. Karena bang benyala pian kada menyadari. Jadi nang lawan ibu ini seberetaan atau kakak-kakak di muka nang bedudukan. Nang karudung kuning binanya belum belekian. Lalu nang tak lupa bulah terima kasih nang memberi sawiran. Nah 10.000 adakah menambahiakan. Apabila ada kita bermadihinan kira sampai tengah hari ini kada empian. Amunnya kadede padihin kita bertahan. Jadi nang lawan pian bulah ulun ucapi terima kasih banyak duit nang sudah memberi. Mudahan buai pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan ibu tadi selalu disayang laki sehingga laki pian kada sampai ke bini. Mudahan ibu tadi selalu dilindungi. Mudahan saberetaan kita kawan naik haji. Lan naik haji. Terima kasih ulun mau ucapakan lawan ibu bejo habang lawan ginjo bawah abang. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan mudahan buai sampian panjang umur sehat badan. Mudahan bang pian selalu dalam lindungan. Mudahan buai pian rezeki dilancarkan. Mudahan lagi pian selalu dikuatkan. Kalau pina bulan ini pian pulang betianan. Lalu tak lupa kami mendoakan. Mudahan buai pian selalu salamatan. Duniawan akhirat bertaan tak kumpulan. Lata kumpulan. Lalu tak lupa kami mau ucapakan kepada bapak ibu ini seberataan. Nang ada di sini pastinya nang berataan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan sebelum bermadihin kami nang berjalan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian. Nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang Bapak Margani beliau diberi ngaran Ibu Siti Hadijah ngaran nang bini pian. Jadi nang tidak lupa paklah terima kasih kami mau ucapakan karena kami di sini pian nang turut mengundang. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Kami nang tak lupa juga mendoakan. Mudahan tuan rumah tadi Bapak Margani beliau diberi ngaran. Mudahan tuan rumah panjang umur sehat badan. Mudahan tuan rumah selalu dalam lindungan. Duniawan akhirat berataan salamatan. La salamatan. Terima kasih pulang wan bebahin tadi karena 50.000 sidin umpat memberi. Jadi kami doakan langsung nang hari ini. Mudahan Pak Aipian sehat hari-hari. Mudahan Bu Aipian selalu dilindungi. Duitnya pinambak acak sekalinya tak banyak. Mudahan Bu Aipian itu nang panjang umur berataan sehat badan. Bilanya usaha kita diberi keberkahan. Mudahan berataan rezeki dilancarkan. Nang mana masih bujang mudahan lakas belegian. Kami nang tak lupa lanjut mendoakan. Mudahan saberataan kita nang salamatan. La salamatan. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu berataan nang di sini. Madihin nang pemula kami nang membawai rajin nang bemadihin 2 kali nang terjadi.
madihin nang pemula sudah ada yang memberi. Jadi nang lawan pian ini sabarataan, nang wabil khususnya di sini tak kumpulan. Ulun terima kasih langsung mau ucapakan, jadi nang tidak lupa juga ulun ucapi. Ulun minta maaf, minta rela berataan apabila hari ini terjadi kesalahan, lebih atau kurang kami menampilkan atau nang tersalah di dalam pertemuan. Kami minta rela lawan pian sabarataan, jadi nang madihin kami menarusakan. Sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan, dalam tepuk tangan. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada nang buhan pian berataan nang di sini. Kita tadi sudah mendoakan gesan pengantin baru nang ada di Palaminan. Jadi nang tak lupa juga ulun doakan, ujar nang dengar habar kakak nang di hadapan, nang tas warna putih nang ada di esohan, ujar nang kawan pian di atas bebaju hirang. Kak itu sempian ujar belum belekian, awak nang sudah kenal sadang ai sudah beleki. Jadi nang lawan pian kak ai ulun ucapi, nang mana nih nang bujang nang belum beleki. Jadi nang terjadi pulang lawan ibu memberi, bulah terima kasih singut bepalohan lamun kawa disapoi. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan, mudahan buai pian lawan anak bebinian. Nang itu anak pian panjang umur sehat badan, mudahan bangsa sekolah inya nang pendapatan, mudahan juga berbakti inya lawan kuitan, mudahan kaina sukses inya ke masa depan. Alam masa depan lalu terima kasih lawan abang tunang tampan, lawan juga Pak Haji nang memberi berjalan, tapi nang beemplok duitnya kada ketahuan. Nah kakak nang bungas baju biru berataan, oma nang jinjo pian habang-habang kaya hayam. Lalu tak lupa ulun mendoakan, mudahan ibu-ibu kakak-kakak sabarataan pian nang panjang umur berataan sehat badan, mudahan ibu-ibu atau abang tadi nang sidin memberi nang harga 5 ribuan. Mungkin nang ini duit pinanya duit angsulan, tapi nang ada apa-apa tetap terima kasih ulun mau ucapakan, mudahan sabarataan rezeki dilancarkan, mudahan buai pian amas terus banyak di tangan, kaina amas pian hibak ke pinggang-pinggang, sehingga bang di rumah kada kawa lagi berjalan. Sampai kasih ini amas sudah mau berjalan. Lalu tak lupa kami melanjutkan kepada buhan pian ini sabarataan, madihin nang pemula khusus besa sapaan, jarang nang bener ulun madihin nang pemula diberi sawiran, berarti buhan sini berataan bebaikan, istilah tupang kata mudahan buhan pian berataan para jakian. Tadi di sana ngapa di sini kita di tempat, jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, langsung nang berdoa kita sabarataan, nang wabil khususnya ini nang bisa langsung kampung nang buhan pian, mudahan kampung sini pastinya selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan dijauhkan, mudahan kampung sini diberi keberkahan, juga masyarakatnya begawi para jakian, para jakian. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu ini sabarataan,
nang ada di sini pian nang lagi makan. Kemana beba nang ini membawa makan, padahal itu bangko ada nang disediakan. Sekalinya nang orangnya sudah kebanyakan, sehingga sidin makan tak jauh ya tuh berjalan. Ayo hasab berataan mudahan kanyang pian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada amang-amang bapak-bapak nang di muka jua nang tak kumpulan, nang baju putih pinakaya kadinginan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan lawan abang baju habang nang memberi sawiran. Banglah terima kasih baju kimak bebukaan. Lalu nang tak lupa kakaknya pengantin ulun mendoakan mudahan bang pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian selalu parajakian, usaha bangai pian diberi keberkahan duniawan akhirat pian nang salamatan lah salamatan kantongan di muka cilai sudah kasasakan, tapi masih banyak lagi hingga besar belen. Belum lagi cilai bisa lawang berkantongan, nang jelesnya ulun bila banyak memberi madihin kade beempihan. Jadi bang cila kita nang bahayaan, karena nih madihin kita nang pamulaan, madihin nang pamula khusus besa sapaan. Kaina nang insya Allah pulang dilanjutakan, bila pian bagena madihin nang kedua mungkin tulang mendengarkan. Pabila pian bulik nang mana ngini jauh pian nang saruan, mudahan beretaan bulik salamatan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan nang mana ada gering mudahan disehatkan, nang kakak nang bujang mudahan lakas betamuan. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu nang ada di sini. Jadi nang lawan aja di muka nang di hadapan, nang bebejuk unik pinanya duit berupian. Pabilanya pian hendak memberi sawiran, kira kada usah cilai dihurupakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan umah hendak memberi di muka nang bakumpulan, kayak rajin di jalan orang meminta sumbangan. Jadi nang lawan ibu seberataan ulun bergaya aja pastinya nang lawan pian. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan nang ini anak siapa disuruh nang kuitan. Jadi dian menjulung tinggal kada kasampaian, jadi kakak jauh jual ma ambilakan putih aja pian kesan bulan je tengah hari. Nah inya berbulik kada jadi memberi. Lalu nang tak lupa lawan ading hari ini mudahan dingai pian sehat setiap hari. Lawan ading-ading ini saberataan, baik nang bebinian atau nang lalakian atau nang maminum es tuyat kada bertawaran. Jadi nang tak lupa kakak mendoakan mudahan ading-ading pian saberataan, pian panjang umur berataan sehat badan, mudahan ading-ading sekolah pendapatan dingai mama abah begawi parajakian, mudahan buhan pian kaina sukses masa depan lah masa depan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada tubang kakak nang ada di hadapan. Jadi nang lawan pian saberataan, nang mana hanyar haja kasini nang datangan, nang mana belum makan silahkan dulu makanan. Nang ini bang orangnya sudah banyak tak kumpulan.
Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan nang mana hendak befoto harap begiliran. Istilah bang kata panggung nang terbatasi orangnya kabeh benyakan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pulang kepada abang-abang atau nang rambut besirit baju dalam bakal luaran. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian nang rambut besirit nang tangan kayak kedinginan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian mudahan saberetaan buhan pian sehat badan. Pinanya di muka lalakian ini bujangan mudahan beretaan begawi para jagian. Mudahan buhan pian dinilakas mendapatakan bila saja tak masih halus kawa ainam dipanjangi akan. Ija yang manjangi. Iya kan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan ibu nang bebejo habuk pinanya pian betianan. Jadi nang tak lupa buai ulun doakan mudahan bang pian berenak salamatan ngito betianan kah atau ipik kalam makan. Nang jelasnya ulun lawan pian mendoakan mudahan cilai pian panjang umur sehat badan. Nang harga 5.000 nang sudah diupakan lalu terima kasih bulah nang lawan pian mudahan buai pian selalu disehatakan mudahan bagawi buhan pian para jagian mudahan laki pian tambah dikuatakan sehingga nang malam hari dapat kepuasan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan jua ini ibu nang ada di hadapan jua nang tidak kalah nini memberi sawiran. Jadi terima kasih lawan ini ulun ucapi kakak baju biru 50 memberi mudahan kalah pian beretaan nang memberi mudahan beretaan hajat dikabulkan mudahan beretaan rezeki dilancarkan. Nang ini bang duit di muka sudah kasasakan kikira nang di kantongan masih kosong sebelah kanan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan terima kasih banyak lawan pian saberetaan. Nang ini supir kami hanyar haja inya mandi liatimu hanya lawas bener kada mandi. Jadi nang ini rubi cilai nang di ngarane lalu nang tidak lupa madihin ulun lanjuti nang mana tadi duit nang ada memberi. Terima kasih banyak pastinya hari ini mudahan beretaan kita lancar rezeki sehingga beretaan kita kawa naik haji. Nang mana sudah haji mudahan kawa naik lagi telah naik haji. Jadi tak lupa kami nang mau ucapi nang itu Pak Haji sidin nang mangam Pak Haji pian sehat hari-hari lawan bapak ibu ini saberetaan nang ada di sini pian nang tak kumpulan lawan jua kakak ibu bebeju ungu nang berduduk beretaan. Kalau nang lawan ibu saberetaan nang ada di sini pian nang tak kumpulan kakak beju habuk sudahkah pian belegian pabilanya belum buhan kami banyak bujangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan nang mana masih bujang mudahan lakas belegi. Jadi bang nasihat ulun nang hari ini pabilanya bang pian hendak lakas belegi masalah bang jujuran jangan terlalu larang kaina memintai bila terlalu larang lalakian kadeweni timbul sampai katuha pian kade belegi laberem apa buruk ujung orang tak duduki lah tak duduki
Jadi tak lupa ulun mau ucapakan sekalinya Bang Dulai Bang sudah cincin ada di tangan. Istilah Bang kata berarti sudah betunangan. Namun belum beleki istilah tuh Bang kata masih nang jenur kuning belum melangkung di halaman. Jadi nang kada papa bilanya di tikung ikam. Jadi nang ditak amun dipikir-pikir dasar tampan kawan ulun. Jadi nang tak lupa sedikit ulun padehi. Nang itu jua aja nang ada di belakang tahi lalat nang didehi. Ini belahan Arab andaknya di Arab Saudi. Jadi nang lawan pian nang ini masih bujang jua nang belum bebine. Nang ini jua ijai kai nang belum bebine. Hanyar nang to betiga tuha nang bebine. Nang pertama Bang Dul nang ada di muka sini. Sidin nang bebine mana nang dengar kabar bini sidin pulang beisi. Jadi nang lawan pian kada kawan dikisah lagi. Masalah lawan bini romantis hari-hari. Apalagi beciuman cilai nang tukang pasti. Ngancak beciuman makanya nang ada begigi. Jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu ini seberataan nang ada di sini. Kami minta doakan mudahan nang bujang lakas nang betemuan. Istilah Bang kata buhannya para jakian. Lalu nang tak lupa kami minta doakan mudahan nang jua kami selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada buhan pian nang ada di sini. Lalu nang madihin satu mat lagi berhenti karena nih pemula madihin ulun bawai. Kaina insya Allah madihin disambung lagi. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada Bang Ibu nang berdiri besandaran. Nang ulun kang malihat awak kegenalan. Jadi nang tak lupa buai ulun padahi. Apabila awak lamak pian nang kada rugi. Karena awak lamak saumpal malam Jumat hendak membunuh Yahudi. Bila hendak membebem kada usah dilepiki. Jadi nang lawan pian kami doakan pulang ini. Pinanya anak sidin tuyat masih halus lagi. Mudahan tahun ini pian nang pulang beisi. Wah anjaki betianan aja bu. Ini barang musim penghujan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu ini seberataan nang ada di muka atau nang lagi makan. Tak lupa Bang menyapa pian nang tak kumpulan. Lawan bapak-bapak nang pian lagi makan atau ibu-ibu di sini seberataan. Kita nang tak lupa berdoa berataan. Tempolo hari ini kita nang bertemuan. Bila ulun berdoa amin akan buhan pian. Makin banyak nang beamin insya Allah doa cepat dikabulkan. Jadi ngini doa ulun mamulai akan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan seberataan kita nang panjang umur. Mudahan selalu sehat. Mudahan sehat kita baik buai di jalan taat. Mudahan berataan iman tambah kuat. Mudahan berataan rezekinya meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan berataan kita nang kabul hajat. Mudahan bang kita kaina ni selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan seberataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita nang kabul hajat. Mudahan berataan paai buai selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Laka akhirat lawan
lawan bapak ibu ini sebertaan. Jadi nang lawan ibu terima kasih banyak ulun nang mau ucapakan. Pinanya Bang Sidin nang itu laki binian, karena baju sama istilah wayah ini couple dinamaakan. Wayah couple. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan tadi kakak nang dua laki binian, pian panjang umur beda dua sehat badan, mudahan bang rejeki pian dilancarkan, mudahan salamatan pian bulik lawan pulang lawan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu nang pian hanya datangan. Silahkan bang dulu buat pian nang makanan, karena nang menunya sudah disediakan. Lalu nang tak lupa dikira imbah ini disambung nang salawatan. Jadi nang lawan pian ini seberataan, tadi sudah berdoa kita nang tak kumpulan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak-bapak nang baju sasirangan. Pinanya Bang Sidin tadi nang imbah makan baik buai hendak bulikan. Jadi nang lawan bapak nang hendak bulikan, nang baju sasirangan tak banyak rupiah hirang. Pinanya hendak berfoto kamu Sidin berjalan, mudahan bapak-bapak pian nang sabarataan selalu panjang umur buhan pian sehat badan, mudahan bang pian bertahan dalam lindungan dunia wan akhirat kita nang salamatan lah salamatan lawan. Jadi bang kami terus nang melanjuti, mungkin nang bemadihin kami sampai di sini. Kaina bemadihin insyaallah disambung lagi. Jadi nang lawan pian ini seberataan, nang ada di muka pian nang kakumpulan atau abang kami ramen beda dua baju hirang. Mudahan bangai pian buan pian nang tuh pastinya selalu disehatakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kita bangai hari ini di sini nang bertemuan. Jadi nang tak lupa kumpul nih terdapat sama-sama nih berdoa kita nang berataan. Lalu nang madihin kami menarusakan apabila jerujuk ini daun jim membaik, ada baikat laki ini dedeyan kain. Apabila jodoh hari ini sampai menjelang cilai hari bang mantin. Si 45 ini koriding patah, ada batas sabila hendaknya dihigak aja. Kita berataan langsung aja berdoa, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Jadi lawan Pak Haji terima kasih banyak 100 memberi. Jadi lawan Pak Haji terima kasih lagi, pian ini duit sudah ada memberi. Mudahan Pak Haji pian yang pastinya sehat setiap hari, mudahan Bang Pian selalu dilindungi, mudahan Bang Pian dilancarkan rezeki. Sidin nang imbah memberi lihat langsung bersembunyi. Jadi kami doakan mudahan Pak Haji pian nang lawan kami, kaina di lain waktu kawa tak dapat lagi. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu ini seberataan. Kita bemadihin satu mat kami bertahan, kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Jadi nang tak lupa nang mana buhan pian nang nih sudah makan, nang pastinya kita mudahan bang kaina kau. Terima kasih banyak nang lawan pian, mudahan buhan pian berataan sehat badan, mudahan berataan rezeki dilancarkan,
mudahan buhan pian selalu dalam lindungan, kaina pian bulik berataan selamatan, hanya ulun suah beba-beba berciuman. Jadi nang tak lupa mungkin nang sidin cilai hanyar nang bedepatan, istilah tupang kata betamu berataan. Jadi doakan pian mudahan baik pian bulik nang salamatan. Jadi nang tak lupa kami menarusakan, apabila jerujuk tadi daun mempai ada baikat lagi ini dadayan kain, apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin, kepada pengantin nang laki binian abang nang tak lupa kami menyapa pian Muhammad Jaini lalakiannya bangaran, dilihat bang awak tinggi besar pian berarti itu kenal sampai ke dalam-dalam. Kami mendoakan mudahan bang pian selalu dikuatkan, bila malam ini kada usah asaan karena buhan pian sudah dihalalkan. Istilah bang kata apabila malam ini jangan lagi supan-supan, maka malam Jumat sunnah dijalankan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan mudahan dini pian lakas nang betianan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, la terpisahkan. Jadi nang mandihin ulun nang mau ucapi sebelum bermadihin buai ulun akhiri. Terima kasih banyak pulang sekali lagi, nang mana tadi pian duit nang sudah memberi. Mudahan berataan kita lancar rezeki, mudahan kabilanya pian nang ada hajat dikabulkan ni ilahi. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak-bapak nang pian hanyar datangan. Jadi nang lawan pian silahkan dulu makanan, yang itu menunya sudah disediakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan nyaman-nyamannya jar ulun makan semangka, apabila hendak banyak datangi kana kere. Lalu nang tak lupa kita nih berdoa mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Lawan bapak ibu ini seberataan ulun nang mewakili kekawanan sarumbungan. Ulun minta maaf minta rela berataan apabila hari ini terjadi kesalahan. Jadi nang tidak lupa juga ulun ucapkan kepada kakaknya pengantin nang bebejo habang. Terima kasih banyak bang lah nang lawan pian, mungkin sudah bebini mudahan bang pian sehat sakaluargaan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan mudahan di lain waktu kita kawa bertemuan. Mudahan bang pian selalu sehat badan sehingga bang begawe kawa terus pian ditambang. Mudahan bang pian ini seberataan kita nang dalam lindungan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kalau bang ada kain jarum nang patah jangan pian disimpan ini di dalam hati. Kalau bang ada kata-kata nang salah jangan ini dibuat pastinya di dalam hati. Ulun mewakili kekawanan berataan banyak meminta rela minta maaf lawan pian bila nyamadihin atau sikap kami maulah buat pian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya kami niat berkegayaan, niat tujuan kami menghibur buhan pian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan ini nang terakhir kami bermadihinan, mungkin nang imbah ini disambung salawatan. Jadi nang tak lupa pantun dibawakan apabila kita nang mencuri landak ada nang kora-kora andaknya di perumahan.
Kami permisi satu matang memandang, terbang hendak bersatu, kami hendak bertahan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Sound System nang menyediakan Ayanda audio nang ini diberi ngaran. Kepada abang-abang ini Abang Sound System kami mau ucapkan terima kasih banyak, pastinya lawan pian. Karena ini kami acara hari ini Sound System diadakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan ini nang terakhir ulun membawakan. Jadi sekali lagi kami mau ucapkan terima kasih banyak lawan pian sabarataan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum mintarela barataan ilahi. Kami bersatu suara bertahan.